so makuthiwa igazi liyajiya kunamanzi. Igazi liyajiya kunamanzi okutsho ukuthi yonke into yenzayo konke inhlukumezo oyenzayo either it's a violent. Yabona, makuthiwa igazi eliyajiya kunamanzi kusube kubhekwe ekutheni mawuhlukumeza lo muntu omhlukumezayo unezihlobo futhi unazo nezalamane. Yabona, so emakuthiwa igazi liyajiya kunamanzi hlukumeza kodwa uwazi uba lo muntu omhlukumezayo akavelanga waqithika, yabona, njengegqabi lomthi, kodwa uze ngabantu futhi unabantu aze nabo emhlabeni. Makuthiwa igazi liyajiya kunamanzi, igazi liyajiya kunamanzi. So uhlukumeze kodwa usazi uba ababantu abahlukumezayo banezihlobo futhi izihlobo zabo mhlawumbe kungazizo ozihlukumeza ngaphezulu kwalo muntu omhlukumeza, yabona, okanye ngazizo ezivakalelwa ngamandla ngaphezulu kwalo muntu omhlukumezayo. So makuthiwa igazi liyajiya kunamanzi, lonto siyitsho sizama ukukhumbuza our brothers uba into gender based violence it's not legal, let me say like that. Into engavumelekanga all over the world. So makuthiwa igazi liyajiya kunamanzi, thina sikhapha ngehloko, mna ndikhapha ngehloko esithi igazi liyajiya kunamanzi. So bahlukumeze kodwa wazi uba ababantu bane-families, futhi banabantu abasenhliziyweni kubo. So mawuhlukumeza bona ufana nohlukumeza ifamily zabo, futhi uhlukumeza nabo bantu ababathanda futhi okuthi ukuthi bangenza nantoni, yabona, abayithandayo kuwe, yabona. So be careful, be careful, be careful. It is 16 days of activism, abuse against the child and women. Apho sizokhumbuza obhuti bethu uba le nto gender based violence ayamkelekanga, is not legal.